O niguo maundu mahana migunda-ini ya mucere ukimira mugunda-ini kuma na wagi wa mai ona thengia wa arimi gukorwo mariheire mbeca iria marihaga kuri National Irrigation Authority. Kuringana na arimi a Unit 4 ya Ngũka, kwa ihinda rĩa makiria ma mieri 2 matikoretwo na mai migunda-ini yao na mitaro-ini mai matikoretwo makirekererio. Niurona mucere wa kuria bana twina mweri na nuthu tutari tuona mai. Mucere u tulimite na mathina kuma nasari. Niurona mucere u tubandite raini tondu ni warikire ni ndinobo kuma kuria nasari. Riu twarikia kubanda tuonire mai o wiki igire cia mbere kuma bau tutiri tuona. Niurona ura kuona miatuka na ni kuonania ndire na magetha na ndina runi kuria wa raini cia sako. Amwe ao marakoretwo mekira bataraitha migunda-ini mari na mwihoko ni gukorwo na mai indi mucere no guthukanga. Ni urona twi mweri wa kaigana twi mweri wa 10 na mucere ina mahu gaka ndugamite hani ura kena mahu. Haya ri ni ria mundu ri arimira ri nyitite ni ria gaka geta wakanyeki ucoke unjire atiriri mai ri nigetha mahane muthemba ucio ri na ni wirigirire kuriha mathiri mare wena mori na ni utura mucere kuria gwa sakuri nigetha urugamire ginya ciana na thibitari kila kitu ungika atia na thiri wao no metereire ta kinjira atiriri kanuthu gaka oko ni nguete batarire ciothe ri ngacoka ndware mucere nako. O kimera arimi aya makoretwo makirira ciringi 5,000 kwi ruhonge rwa National Irrigation Authority iria cia mai no gutiri uguni marona. Kurima rotation kuriba mai gwikira mabataraisa tubuthagira kuma 60 nginya 80 tariu 80 ni ciorira guku ni ta murimi ngucoka nduteko ningabota kurima kimera giuku ndingibota kurima kwa kuriha mai mathaa ma thaa 10 ukorwo ugiritwo na no nginya uri tugakirigwa te tukona ati riu akinyete riu na ithu tukona riu ni tukuya mathigi tondu tuone watiri no teithio. Gwakwo kwa demu ya Thiba muoroto wari ari kunina thina wa mai migunda-ini ya mucere undu wa kirigari ni kikiragiriria arimi kwamukira mai migunda-ini yao. Tuonogirwa mucere tondu guthii urathi na riua na mundu ni arari ciringi 5,000 he ika riu ikateno mundu ahara raini ni undu mucere no waritwo ni ndinoho. Riu ona ndirarigwa atiriri ona mauka kunyita mundu thaa 10 cio tuko ciake na mucere no kuhe urahia ni riua. Kimera-ini giki arimi aya maugite no nginya magetha magicoka thi na mbeca iria marahuthirite matigukorwo magicokia riu magikinyiria kwa kurira mai kimera-ini giukite. Riu ona ikateno urorete gaka kanuthu ta gaka akono umire ngunia 7 na kahuthirite mothani 40,000. Riu tuthomithagie naki na wiro uyu wa mucere na ni murakiona uguo kuhana ore aria mararia uguo kurathi na mbere uguo kuhana. Riu ungenjera riu mugunda ta uyu ri uguo hana ri hatiri wira mucere na gutire kwirigira kindu kingi na to haha ona ungithiro kundu kuothe kana uthiuruke kundu guothe niguo kuhana. Mathina maria makureire maitho murimi wa mucere kuma mwena wa Mwea ni Kiodorita omwe wagu ari wagi wa mai na gucungire guthuka kwa mucere iria ni hathara kuri murimi riu magiukira ruhonge rwa urimi wa mai rwa National Irrigation Authority kumana na kwa gukinya kwa mai migunda-ini yao magikinyiria ati kimera giukite matigukorwo makiriha mbeca iria marihagira. Handu-ini ha Kameme TV kuma Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Winaina wa Kiarie.